Više od 50 mladih ljudi iz 9 opština sa sjevera Crne Gore okupilo se na obrazovnom kampu organizovanom na obali Plavskog jezera, na kojem su radili na vještinama koje su im neophodne za ispunjavanje ličnih aspiracija u oblastima preduzetništva, zapošljavanja i aktivizma. Trodnevni kamp organizovan je u sklopu kampanje Sebi želim, jedne od brojnih aktivnosti u okviru zajedničkog programa Ujedinjenih nacija za osnaživanje mladih, koji se sprovodi u saradnji sa Upravom za mlade i sport. Podršku u organizaciji kampa pružili su i Ministarstvo prosvjete, kabinet potpredsjednika vlade Igora Lukšića i opštine Berane i Pljevlja. Kroz interaktivni rad sa trenerima, donosiocima odluka i sa uspješnim vršnjacima, mladi sa sjevera radili su na identifikaciji svojih aspiracija, kao i na razvoju planova za njihovo ostvarivanje. Tokom radionica, inspirativnih govora i sesija na teme preduzetništva i aktivizma, mladi sa sjevera razvijali su svoje potencijale i radili na prepoznavanju novih šansi. Pa kamp od samog starta je jako uticao na mene jer su treneri bili ti koji su svojim govorima i svojim načinom pristupa uticali da ja kod sebe promijenim to možda da prevaziđem taj neki strah koji sam možda u početku imala i da napravim taj bolji pristup. Mislim da će kamp uticati na ostvarenje mojih aspiracija na način što će mi pomoći da se osnažim i da bolje jasnije sagledam sebe i svoje želje, kao i da preciziram ciljeve kojima ću se posvetiti u narednom periodu. Mislim da će mi kamp pomoći upravo na taj način da ja odlučim šta stvarno sebi želim. Mladi su na radionicama i specijalizovanim trening modulima učili kako da prepoznaju sopstvene kapacitete, usavršavali vještine za izradu kratkoročnih i dugoročnih planova, kao i za definisanje sopstvenih ciljeva. Boravak ovdje me je zaista šokirao jer nisam očekivala da se za ovako kratak vremenski period mogu promijeniti moje ideali koje sam gradila čitav život. Shvatila sam da sam ja u životu imala samo kratkoročne ciljeve, ali da ja nisam imala viziju sebe i ko ja želim da budem. Postaviti prioritete u životu najbitnije. Na kampu sam naučila dosta novih stvari koje do sada nisam znala, između ostalog i to da kako se zapravo osniva nevladina organizacija. Ovaj kamp mi je već pomogao pri odabiru nekih daljih ciljeva, školovanja, upisa na fakultet. 6 iskusnih trenera koji su tokom 3 dana pomagali mladima sa sjevera da razviju različite vrste vještina, prepoznali su jasne potencijale među učesnicima kampa. Najveći potencijal koji vidimo u mladim ljudima je njihova želja za učenjem, prvenstveno. Ogromna jedna ambicija i mislim da su djeca izuzetno već puna potencijala i kapaciteta da neke stvari ostvare u životu već sada i to je upravo ono na čemu smo radili na ovom kampu. Prva podrška koja mislim da im je najneophodnija u ovom trenutku jeste mentorska podrška. Treba im kontakt ljudi koji znaju neke stvari, koji već imaju svoj biznis ili rade neki društveni aktivizam. Najveći potencijal koji se pokazao i iskazao kod ovih mladih ljudi je njihova otvorenost za nova saznanja i za nova iskustva. Potencijali koje ja primjećujem kod ovih mladih ljudi koji su bili na kampu su prije svega odgovornost. Vrlo odgovorno negdje pristupaju svojoj budućnosti, tome kako trebaju da kako zamišljaju svoj rast i razvoj. Drugo što je bilo jako zanimljivo je da su vrlo realni. Dosta njih je reklo da ako rade individualno da izgube motivaciju, da možda se izgube trag gdje su to krenuli, šta su to htjeli da postignu. I onda u tom smislu neka vrsta mentorstva ili neka vrsta nekog profesionalca koji može da radi sa njima nekako dugoročnije je nešto što bi bilo baš resurs koji je potreban u zajednici. Mladi su na kampu ugostili predstavnike nekih diplomatskih i državnih struktura. Benjamin Perks, predstavnik UNICEF-a u Crnoj Gori, podijelio je sa učesnicima kampa svoju životnu priču i ukazao im na važnost cjeloživotnog učenja, inspirišući ih kroz interaktivnu razmjenu mišljenja. It was really wonderful to see such a group of motivated, energetic and positive young people looking at the questions they were asking me during the presentation, but also the questions they were asking each other and the dialogue that they were having as a group about how they see their future. I think it really tells us a lot about some of the really positive young people that we have in the country and the contribution that they will be making to the economic, social and democratic development of this country. We hope that they will go away from this event and continue to work in their communities and nationwide as a network and individually. We really hope this camp is the beginning of a process to unleash their potential to contribute to their society.
Na završnoj sesiji učesnicima kampa pridružili su se potpredsjednik Vlade za evropske integracije Igor Lukšić i koordinator sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori Rastislav Vrbenski, koji su sa mladima podijelili lična iskustva na putu ostvarenja ličnih aspiracija, ukazujući im na neke od ključnih preduslova razvoja mladih u modernom dobu. Mislim da je sam kamp opravdao potpuno smisao organizacije i čini mi se da je jednoglasje vladalo u smislu da je potrebno ovakvih kampova organizovati više, da oni treba budu redovni, da treba da se između ostalog iskoriste za difuziju onoga što su znanja i iskustva koja su mladi ljudi stekli tokom kampa, ali i kao prilike da iskažu ono što su njihove potrebe i očekivanja. Dakle, nijedan plan akcije kada su mladi ljudi u pitanju ne može biti uspješan ukoliko se ne čuje njihov glas, ukoliko ne čujemo njihove ideje. Danas smo ovdje sa zamjenikom premijer ministra, ministrom Lukšićom, da kroz nejaku priču o našim životima i karijerima motivišemo mlade ljude, ali na kraju krajeva bili su to mladi ljudi iz sjevera Crne Gore, učasnici ovog kempa koji su nas motivisali kroz svoje pitanja i svoje iskustvo. Mislim da mladi ljudi Crne Gore su najveći potencijal koji Crna Gora ima. Ljetnjem obrazovnom kampu za mlade sa sjevera prethodila su 3 motivaciona događaja na sjeveru Crne Gore, koji su okupili više od 250 mladih kako bi se upoznali sa mogućnostima za ostvarivanje svojih aspiracija, načinima za korištenje postojećih mogućnosti, ali i za stvaranje novih. Učesnici motivacionih događaja u Beranama, Bijelom polju i Pljevljima upoznali su se sa iskustvima vršnjaka koji su uspjeli da ostvare svoje aspiracije, a također su imali priliku i da se povežu sa lokalnim i nacionalnim institucijama i organizacijama, kao i da saznaju više o programima i servisima za podršku mladima pri zapošljavanju, preduzetništvu i aktivizmu. Ljetnji obrazovni kamp koji je uslijedio pomogao je mladim ljudima sa sjevera da jasnije sagledaju viziju sebe u budućnosti. Za 15 godina željela bih prije svega da budem srećna i to je ono što sam naučila na ovom kampu. Cilj mi je da budem uspješan programer, da radim u Google u Silicijumskoj dolini u San Francisku. Željela bih da vratim roditeljima sve ono što su uložili u mene. Za 15 godina sebe vidim kao uspješnog, pa sad ne znam da li advokata ili sudiju ili možda vrhovnog državnog tužioca. Za 15 godina sebe vidim kao uspješnog urbanističkog planera. Moja vizija za 15 godina je da ja budem uspješan čovjek u svojoj profesionalnoj sferi, da se bavim medicinom. Sebe vidim za 15 godina prije svega kao što i većina nas želi kao uspješnu ženu, nekog ko ima svoj sopstveni biznis. Nadam se da ću uspjeti da ostvarim moj cilj tako što ću biti predavač na Univerzitetu Al-Azhar. Za 15 godina vidim sebe kao uspješnog profesora njemačkog jezika. Pa moja vizija je da budem srećna, to znači da imam stabilan posao, stabilnu porodicu. Za 15 godina sebe vidim kao uspješnu poslovnu ženu koja će da ima formiranu kompaniju koja će se baviti distribucijom lijekova i medicinskih sredstava.